أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرى مسيب جلب تدب تدير بالإسلام بام يتودي الله دوانو برنارو تاجي فنغ صلى الله عليه وسلم kanko e ɓeygore makko nden fuu e saha dendagal sahabaɓe makko e kala wonɗo e lawol ɓeɗo ila yawmil qiyama. musidɗo moɗon ka dina e ka en ɗan Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminagol islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗan on fof moɗon e jeyaɓe yimɓe aljanna. haray inchallahu haray niɓɓi seeɗa haray komi faala on anan sande ɗo haray ko bonne nouvelle haray ko ɗum woni kumpital moƴƴal fotugal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa. kala e moɗon laatiɗo himo gomɗini Allah gomɗini nyalande sakkitinde o mayay o immintine o landide ko golluno fof o yoɓite imma aljanna ma yiite wo haray yo teddin koɗo makko. iɗen mari noon hoɓɓe meɗen tedduɓe meɗen karamokoɓe meɗen ceernoɓe meɗen mawɓe meɗen ka diina e ka enɗan e ka leñol e ka leydi kadi wonɓe senade ka meɗen ɗo e nder Europe inchallahu précisement ɓe hewtay ka meɗen ɗo Belgique. haray ko honde tuma ɓe hewtata ɗo haray ko e samedi aroɗo le 30 novembre 2024 ɓe hewtay ɗo. si ɓe hewti ɗo kadi ɓe waɗanay e yewtere l'islam bayana molanaɗo non miɗo wawi inde haray mo sifa mum heewari waɗude. ko homɓe woni ɓen karamokoɓe ɓen ceernoɓe meɗen mawɓe meɗen ko amiru duɗe Amérique ɗin fou no maake fadilatu al ustad al akh al fadil cheikh Aboubakar Ba hafizahullahu wa ra'a. haray kamɓe woni amir on duɗe ɗen e nder Amérique ton fou. joni noon ko kamɓe woni e senade ka meɗen ɗo ɓe hewtay e asewe on kikiɗe inchallah haray e samedi e dimanche on bimbi inchallah hawray le 1er mois de décembre ɓe waɗana en bayana molnaɗo e 14h ka juulirde meɗen masjidu Bilal radiyallahu ta'ala anhu wa ardah ɗum e nder Bruxelles précisement ka anduɗen ɗon rue de Baraban précisement rue d'Oxvox. haray ko lawol ngol non kono sa hewti rue de Baraban haray a hewti. haray ko ɓe amiruɓe ɗo mawɓe ɗo tedduɓe ɗo karamokoɓe meɗen ɗo duɗorɓe kadi ka leyɗe ɓurɗe moƴƴude ka duɗeteɗon ɗum ko Madinatul Munawwara ka ɓurnaɗo tagefa ngon belnaɗon haray ko ɗon woni ko ɓe duɗi ko ɓen senoto ka meɗen ga jokkere en ɗan salmingol ɗen hiwragol ɗen hooti kadi ko honnum fawri ɗon haray ko ɓe Portugal ɓe woni ko invité ɓe jon noon ɓe tawi ɓe wawata senade ha Portugal ɓe hewtayi ɗo ɓe salmini onon musidɓe moɗon ɓen ka dina e ka enɗan. jon noon e hoore ko ɓe senoto kon inchallahu bayana waɗete ɗon ɓe wanna en bayana fi toranagol kadi nden juulirde go senini ɓe kon fi Portugal Lisbon haray en toroto ɗo kadi fi mayre mo beeyo seeno go'o teddingol amir on mo beeyo seeno ɗiɗi kadi teddingol hoɓɓe ɓen mo beeyo seeno kadi fi waɗangol Allah mo beeyo seeno kadi addora jawdi mo beeyo seeno kadi fi yo darnan Allah juulirde fi honɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki man bana lillahi masjidan wonɗo wonɗo darnanɗo Allah juulirde Allah darnanoye mo suudu ka aljanna. haray noon mo be meɗen yo ardu e ko fanɗi o duhiɓe e suddiɓe paykun e mawɗo karamokojo e taalibaɗo mawɗo e suka fop haray hino noddita nden ñande ka juulirde meɗen rue de Braban en fop meɗen 14h hara en hewti juulen alansara on hiwrodiren e hoɓɓe meɗen ɓen dow men du'aji maɓɓe heɗoɗen kadi yewtireji maɓɓe nafitoren ɗi kadi waɗana en ka mandake meɗen moƴƴo. enen noon hara ko kamɓe tu woni ko senoto laa ɓe senoday kadi e karamokojo meɗen go kadi ɓe senoday kadi e musidɗo meɗen go kadi ɓe senoday kadi e talibajo meɗen kadi andaɗo kadi lolluɗo kadi tawata wonɓe ka réseau sociaux ɓen fop haray nani inde makko ma yi'imo saabu yewtireji ko waɗata ko hino make Cheikh Ali Heriko andiraɓe Ali Heriko haray ko kamɓe amiro woni senodade inchallahu haray ko ɓe hoɓɓe tedduɓe ɗo wonɗen e heɓude ka meɗen ɗo inchallahu e samedi on kikiɗe ɓe wanna e yewtere nden haray e dimanche on bimbi ka alansara e 14h. haray noon ko ɓeɗo tu wonno kadi ko senoto laa ɓe senoday e mawɓe meɗen go kadi invituɓe ɓen haray Portugal no make Koto Kola andiraɓe Koto Kola Diallo kipanɓe en fi leñol ngol
kipamɓe fi ɗengal ngal kippuɓe ɓen kadi fi juulirde nden haray Lisbon. sa inni Lisbon a inni Portugal haray wowli fi koto kola haray ko ɓe hoɓɓe meɗen ɗo tato woni ko senade ka meɗen ɗo enen Belgique. torki Allah subhanahu wa ta'ala yalla ɓeydu waɗugol barki inchallah ɓe duɗal ngal. joni noon hara hiɗen inna Cheikh Aboubacry e Cheikh Ali Heriko e koto kola e ley konngol musidal Belgique fop duhiɓe e suddiɓe e ley konngol duɗal ahlu sunna wal jamaa ngal fof e nder Belgique e ley konngol amiru union duɗe Europe on fop e nder Europe e ley konngol amiru Belgique on fop hare min inni on ko saɗi moɗon ko tooli ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi Europa, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi Belgique, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi Bruxelles, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi masjidina masjid Bilal. haray ko saɗi moɗon ko tooli on sannama on jaɓɓama on wernama on weltanama. min toriki Allah yo Allah hewtin on e jam o reena on o ayna on o hiwa on o danda on o dandana on. aron kadi tawon men e jam yewtere nden kadi feƴƴa jam jawdi kadi buy heɓo e nder muɗum waɗa fop hara ko fi sabi Allah fi ko tawoyen jango nyande e wawana hoore meɗen. en toriki Allah subhanahu wa ta'ala fof jama no tora feƴƴingol nde yewtere ɗo ko fi honno mo be yo humpito fi bayana on humpito fi fottigal ngal humpito fi senagol amiru Amérique on fof Cheikh Aboubacry Ba e Cheikh Ali Heriko e koto kola ka meɗen ɗo e samedi on jemma waɗanoygol en ɗo yewtere nden e dimanche on ñalorma fiimo be waw humpitade wata goto e meɗen leetu wona fere sakko tulta sabu yi'ugol amiru on ɗo ɓe Allah jarribori wonugol hooreɓe diina fop e nder Amérique on na aden sama kalajo non argol yiida e ɓen ɗon toloda e ɓen ɗon dooma e ɓen ɗo juuɗe e ɓen ɗon du'a haray ɗum koko haani noon. toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah newnu tawna e ndeññande hara ko ɗum woni ko hilna inchallah o newna kadi feƴƴa jang e hoore jam moƴƴere. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.